续关心疾控指数，金砖国家峰会日子的时伫洛西亚举行，中国、印度、伊朗、土耳其、埃及这些国家的领导人拢有参加。也若受国际上关心的是，洛西亚的总统普丁会和中国国家主席习近平见面。习近平是甲普丁讲，即马世界乱糟糟，也毋过因两国的感情未改变。分析师即马是认为讲，金砖国家峰会力量愈来愈大，就是要来对抗西方。罗西亚总统普丁甲中国国家主席习近平今年第3届见面，双方会谈差不多1点钟。世界正处于100年未有之大变局，国际形势变乱交织，但我坚信中俄世代友好的深厚情谊不会变。Мы намерены и далее наращивать координацию на всех многосторонних площадках в целях обеспечения глобальной безопасности и справедливого мира. 习近平飞去靠山的路人，罗西亚派战机盘飞。峰会头一天，相关各领导人或者是高官代表嘛到位，包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、埃及总统塞西、伊朗总统佩泽斯基安、更高共和国总统恩圭索、印度总理莫迪等等。Многопланового сотрудничества в его рамках. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए. 罗西亚即马当咧小战，普丁听做在地人接台者贵宾，去互认为想要透过峰会向西方国家展现权力，互国际社会知影罗西亚有真侪合作的同伴甲朋友。The role of the BRICS is to try to bring order to a world which is in enormous change. For the last 200 years, the planet has been dominated by Western powers. This is a body which brings together all those nations who want such an order, but based on the interest of the global South. 金砖国家长期以来一直寻求建立统一战线，而且把家己看作是制衡西方的力量。根据《中央时报》报道，即马这金砖国家的 GDP 占全球的35%以上。公司新闻吴文玲编译。